Ini adalah pelajaran paling dasar huruf-huruf hijaiyah untuk yang benar-benar pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kita belajar membaca Al-Quran dari dasar ya teman-teman ya. Pelan-pelan tanpa terburu-buru untuk pemula yang ingin mulai dari awal. Pertama-tama kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman langsung saja ke hurufnya. Ini huruf kaf ya. Ka. 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 Coba teman-teman. Oke. Ka. Kho. Ko. Ka. Ko. Kho. Ka. Ko. Ka. Kho. Ko. Ka. Ko. Kho. Ka. Ko. Coba teman-teman. Oke. Do. Ha. Ka. A. To. Fa. Sha. Ka. Ro. Do. Ha. Ka. A. To. Fa. Sha. Ka. Ro. Teman-teman. Oke. Ja. Ka. Ta. Ko. Ka. Fa. Za. Gho. Sa. Sekali lagi. Ja. Ka. Ta. Ko. Ka. Fa. Za. Gho. Sa. Teman-teman. Oke. So. Da. Fa. Gho. Fa. Ka. Za. Ka. To. So. Da. Fa. Gho. Fa. Ka. Za. Ka. To. Teman-teman. Oke. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Za. Ro. Za. Sa. Sha. So. Do. To. Zo. A. Gho. Fa. Ko. Ka. Sekali lagi. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Za. Ro. Za. Sa. Sha. So. Do. To. Zo. A. Gho. Fa. Ko. Ka. Coba teman-teman. Oke, sekarang kita ke sebelahnya ya, teman-teman ya. Ini huruf lam, huruf la, teman-teman ya. La, la, la. Coba teman-teman, huruf apa ini? Oke. Ko, la, ba. Ja, a, la. Kho, la, to. Sekali lagi. Ko, la, ba. Ja, a, la. Kho, la, to. Oke, teman-teman sekarang.
Oke. Dzakara, ghala, dha, qafa, sa. Dzakara, ghala, dha, qafa, sa. Teman-teman. Oke. Halafa, darasa, syakala. Halafa, darasa, syakala. Teman-teman. Oke. Dhara'a, zata, dha, kalala. Sekali lagi. Dhara'a, zata, dha, kalala. Teman-teman. Oke. Abatasa, jaha, kha, daza, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, za, a, gha, fa, qa, ka, la. Sekali lagi. Abatasa, jaha, kha, daza, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, za, a, gha, fa, qa, ka, la. Teman-teman. Oke, teman-teman. Semua pelajaran ini semoga bermanfaat ya teman-teman untuk kita semua. Jika ingin belajar dari awal sampai bisa membaca Al-Quran, jangan lupa lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.